Ndio. Reure. Twesukuru tugithoma ri. Ni waigua some next words. Kana ngere kana waheagwo here and there. Na hari imwe huthika muno nginya umuthi. Ya ngamira iho yari nja wa hema. Giciro ni riwa. Kira mundu hema-ini atiriri. Gitikiria tu. Ndakuhoya please. Munioro tu. Rigite riwa. Ate thutha wa horo ngamira yekire atia. Yarikiria na kwera. Kurutulora mwene yama. Kiburutira mwene orio. Na ngerekano some of us learned it the hard way. Ona therite Raila Odinga niendete muno ngerekano ĩyo. Amiendete muno. Sasa ngamia baby kija baka nundu. Sasa paka kasema nundu peke yake. Pakati aliweka nundu, sivyo? Nundu kaingia yote. Sio mpaka mguu ya nyuma kafuata. Some of us learned the hard way. You see, if you took a kurari, there was scarcity here and there. And scarcity ya maundu maige. Maige muno, especially food stuff. Kumo irio. Well, we are still not out of the woods, but situations need improve it over time. Yes. Teneri, even very few people millennials. We would not share without unsolicitedly. Asa. Orosio wa tanari. Tutia uli na kidu. Ni wagi. Tutia uli. Nekuaga kuhuna. Actually unaona kitu gia kuriari. Nitwari we were predisposed kure na ihenya ore waho. Wahota. Before you attract attention. No grocia na cia thiko ici itiodoragia. Ti nyingi ciondoragia ta tene. Tene kindu giothe wamba ugituma kanua. Ondirage na maundu mau mangi baadaye. Yes. Na kwa andu bado mauga atiriri. Ona gegea kanua he. Ona githieta kanua. Yes. Kanidi. Ina mata. It was that bad. Yes. Do know akoragi yale mwena kauta mukeho. And then there was the issue of tegutigio kile mugeni. You know some family members had favorites. And they were doing that openly. No, without a care. Todo mudhonia tuwe tuwe tata veri. Tata we oka ona kile kia garana we. Inywa ya ngiri. Wewe thie ikwela mutu wetu. Thie ikwela mutu wetu. Mukahe okuo. Acio mwatu matale kihari rori. Nyusi. Awana mbere wala nyuma. Ukamudhoni openly. Ukona coka mondo kana kiondo. Kanemu. Ukona heo bagiti ya House of Manji. Yes. Hiyo ndio mtuguiti. No heo ndo runyokwa akuroraga. Ukamenya that tells you that is a family resource. Don't think you was alone. Don't lay claim. Yes. Unenduka beko higora. Gukoro nwe wane ni tata guori. Yes. You belong here. Yes. Lemwe never ihoro ka gukomeria yo the meroreire. No na ukamenya hau thutha ineri. You'll be dealt with. Ni ukurihwo bara. Yes. No, you see Taneri. Ona ndo racia na ori. Matia consider kiro racia na ori. Initially you are the owner. Wodo gani onera. Yes. True kia kuliru soda ri. Nasivacia soda gateresi ari ndai tondu muno itana moko meri. Ona kunyiha twari wa nini no micuba ya tene ari mira ihu. Ari mira ihu. Ukeru kudia karaja. Ready komwe. No uyu. Batuki sonoka. Tabukudia rore. Ndira igwa komwe. Ni ukwenda gutunye yothe we. Ukona the risk is too much. The risk is too high. Wakimunyito murekerie. Kunywa yothe. Nake karanja rekerio ri. Akagutha soda kihindie. Akauga ici ndane ona watho wa 210 ri. Ukaigua udu. Gudo ici ithatũ njega
Uma na yaku. You see, I also there on a court order. Na keu akuhinyia. Yes. Ayo Ani de la zona. Ayuba, kwani ndio ndio ni mama. Don't you ever kana gutunyo nayo. Ndio rakarite. Uraigwa gwitungumania. No, you feel uraigwa ta kwa kindu wetagwo land alienation ni mukoroni. Uria moya the Crown Highlands. Ikuyohera migunda ya andu kia hinya. Yes. So ta you majihu. Mo fanta wakwa ugambia kudu maita maya. Batatu. Why took the halfway mark? Nada naruta kanua. Aku hagia na inioro. Aiko yefa no sosia manioro. Ahotherire snorkel. Ahia breathe. Ria higora mumero. Airigate mumero. No, you would feel bad. No agiona no amwandikagira baro kamuno kama mimi ni akwera ni ukuona ni akwera na ko tukutania gayu tugathie cukuru ucio. So you will promise you a day off. Nule kuiguiretie uru. Na kama mundu wamenya kwanja specialist ya Big Brother ri. Ruma anyukwa ikinya. Igoti ori rikuheire Nikuheire koti onda. Niramenya goons. You have to seek state protection. The vigilante no wewe. Mwana anyukwa ya mukuretwo te. Tabwatire maina. Wahe thuiti cigana. Ithano. Cigira. Ruta muhuko. No kiuga ithano ni uhithite ithatu hindi iyo. Aba emwe. Agi ukona brother aku oya igire na akora. Ukamenya ucio no muri humbe. Ucio hari gutio. Ni akunjira nie niki giake ndirarite. Waja queen cake urehirwo queen cake. No menya weru urumie mwari wanyu kwa aruma nginya karathagi. Andu matha magia takana ka nyoni. No kana gatha magia digiri ya 180. Tafuraithi. Ngekero kiongoyo kanua. Nande queen cake. Yes. Ayo kana haku ya kurumeka ara. Ngai. Ine yo ginya kana te kwandu akiaria kumimeria. Na kiria igego ria kiria nyita. Angirekia. Yes. It used to be like that. Ona ihembe no akoragwo kwanyu mutire maembe. Wakwa he matigarite kwa nimba ni uheirwo rimwe. Rumia muru wanyu kwa kana mwari wanyu kwa. Kamunyitira kamuthia hanini. Niki? Mwere aria ciara. Riu ni awekira kiria kapi. Kapi. Mwere aria ciara. Ni awekira gavana. Na wewe urenda guthie furu throto. Wewe guthi gaciko. Na andu hindi anga ni matha magia. Tonua ni twari adapted gwathania. Ni undu wa scarcity mentality ri. Haria kindu kionekera. Athiriri. Mundu ayukurumagira peas. Ne peas. Itunda ria ngario. Now you see kwari kuruma there was a scientific methodology. Ugiaromire hi rukuruma nene. No emahangira igego ha. Azuka eko ukaigwa riake ka. Riake ka nuthu. Ginya kauma na patire ya gatagati tu fego. Tu fego. Useless fella. Yani aro maginya azoka kuriruta kanua ari ere win bites.
Na andũ acio macoka kũingĩra thirikari-inĩ noguo mekaga. Noguo mekaga. Mayo budget mamba kũrũmeria nene. Metemagĩra kũrĩa kũnene. Magatigĩria na kĩndũ mitha. Yes. No marũmagĩra menyitĩire. No inyuĩ nĩ gũtinangĩria. No, andũ nĩ marĩ menua. Ũyũkũra. Kumaje kĩndũ gĩa gwĩtĩrio atĩ waheo nĩ watho. Yes. Atĩ nĩ stroke tu. Tauga ũmũrumie kana ũthame gũkũ. No ũyũ. Noe mwana gũkũ. Andũ ũngĩconoka. Ĩndĩ ũreheirwo yo gati. Mũkundie. Ona aina no kwaje ona kava soda yo gathirwe ndumenya yakinya wathire yo kuga ya jiwa ithe ndũkũnyuĩte we gũkundĩte kĩna gũkwenda ndakunda rĩmwe nake akundokia karĩ mũkoroku atĩa ũrenda tũcokanĩrie rĩu ndageka wega Kanyo no cio nĩ kababa. Tumwa kababa cio nĩ ĩrĩa nyingĩ kũu thĩinĩ. Ngũĩ. Scarcity. Ĩra iyaga na ndagĩka 50. Mũndũ athamagia ũkonagia ĩtawa atĩa mũndũ akũra ũrĩa agĩa othiũ. Mĩgũtha. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija. Leure. Hair care. Hair care. Yes. Rĩu rĩtwa nĩ rĩa ritũ harĩa gĩthũngũ. Nĩ rĩrĩ. Nĩ tora mati wa njuĩrĩ. Rasaũndi tarĩ kothi. Nĩyo ĩtagwo atĩ nĩthomithagio gũkũ kwa Mlima Maestro. Ĩtagwo? Hair dressing and beauty. Yes. Kũrĩa ĩgwĩtagwo atĩa kwa Mlima Maestro. Bwana sawa yo jina. You remember it? The first lady. Ni aciajirie kuma first lady. Ainde first lady akandikora. Ufanisi. Yes. Because these you nicieka nginya ni arume nyingi muno because the demand was since created. Yes. People take care of their hair more now than ever before. Oh yes. Na kigea bana igituika very wide. Very wide. Ona ukiya duka nginya cia cosmetics what have you. The demand is big. And it's one of the biggest businesses around. It is. Cosmetics is not a small business. Yes. Ona kuria andu mekete maundu manene muno na biashara ya cosmetics. Mono. Absolutely. Teneli. Lugori. Well, boy child hair care was totally out of the question. What are you caring for? No, you see, as long as your grandmother had a pair of scissors. Yes. Magathi meo maba. Noragwo na chufa. Yes. Na wejo you wahana ata ikitwo kindu ito faros. Ta veggies ya kahua. Well, there are a few experts mamenya akuhinyia. Na igathi. No ndwe magathi nigetha uhinyie ri. No mwaka wanjira maya manene ukira tuho tunini. Riu kwari maya. Ria ko riri mwe. Ona ni mahoya gwa fundi wa nguo. Okay. Okweria imamo cia nda. Na wejo ni mundu wina ihenya ri. Ndakuhinyagia. Yatigara ini very visible. Very visible. Wana riu Delmonte plantation cia mananari. Ana Kenya Kanas. Kenya Kanas riu nawe. Eke hiyo mwere farmers. Eke anjia. Wathigie gwĩtwo Kanas ri. No ithe tiguo wetagwo Kenya Kanas. Mĩaka ya tene. Ni tene. Andũ arĩa magwĩtaga Kanas ri
Kenya Kanas. So similarly, ladies now, let's get a little research in the rural areas. Ladies used to, you would not differentiate boys and girls. Especially when I made the Kùrùma polling station. Yes. Metwayari uniform. Ne Kwenjwo. Period. Ndio muziario giakire thina muno. Atwarete mwana grade 10. Arero style yo aburire hau kana inukie mwana akamureke. Yes. Ndiadirikana tene ocio ri. Etene witu. Wakora msichana ni kiparangoto kabisa. Yes. Ile ono wa 7. Well, it never used to look very nice. You see a lady, you are not supposed to see the geography of a lady's the contours of the head. The formation of their scalp. Yes. Their cranial formation. Okoraga mundu muko nake ogwaza igakwanyu we ni o ithunguri cia mutwe wake bice ori nayo hakiri-ini we nayo aya me ukonia mato ne mato we makemwita Sheiks makemwita Chantel makemwita Stacy makemwita Mercy na Simudhoni mwe wajiko kwa ya esa mehe mundu with the contours of and you see there were no salons. Yes. It could kuigia te kwale salons. You know, unlike today, you get almost every shopping center ni ukora there is a salon. Yes. Tene tikodo guo the kwale salon. Ashire wa iguare nyina wa Bakitari ni aramanaga. Yes. Leu ni aneanaga memo ya muthenya uria available kuramana. Aria maramago, there were very few. And that was maybe during the holidays. Kana aria magituika uri makinya off age. Maoka kuramirwo kondo wake mucie. Yes. Na aramanaga afternoon auma mugunda. Yes. Wakoro kwa nyina inyo muritonga ne mukumwa for 3 meals. Niokaga. Kuramira kwanyu. You have facilities and facilitation. You are even taking care of expenses, transport and accommodation. And they would deliberately do it very slowly. Near I had their breakfast. Na chai wa Hawaii. There is food and beverage. Niako yagi nyambure kiwabe othaka thake we nuthu. Ugadole maguru. Nona ra he ginya refreshment. Rewa ko nye mutie na hospitality yo mutiriri. Hinya no hotio yo mutire. Yes. Leu oguthie gwake. Nye mumagaria kathe wanyu muihi. Tori ukana nduma. Na muye tudagikire kerio ke. Athie na ndume wiki. Leu mwathakaga. Ugato tathiro ria kinyete ku. Nuthu. Nere kirie masi. Nuthu arabu arame masi. Kai. Ndio mahe maitura matumito na masista mao mothi. Ndwe holiday ukora. That's the only time mara magu. Na ningine jwire ginya yakwirira, so it was a painstaking process. Yes. Ai gei kimeja guongorutu. Yes. Fio. Ashire nyuthio na sitiari yake. Gotiari ate kurio. Acha. Ni kwenjwo. Naria no mara maga especially primary. I don't know how that is connected. Matia koragwo ningi matia reflect kamuno position in class. Witarwo top performers ire. Aya kura mari. Na podire. Tikai gema piyaga. Ya bota. I weta no. Number 1 ini standard 7 West. Masi Mudhoni. Uko na hana murani.
Clean shaven. The ears were so outstanding. Wewe unasana jueni ona kama tumuno. Kalau usted you are ya no me ni alimato. Uko no kite hau. Nima tiene kinya walking sai ati na kuria. They would walk tamorani. Sai tu gati. Kaji tamari mugo na kiria. Na ripoti ha. Na kuroko mwe kwe mbere yo. Na thikati rora ihu. Na matipo sta bisa isio mugo. They can't. They can't. Okay. Keifuri. They can't. Eke tongoro tu. Yes. Wazo okay well aya now me mange miori. The few who would be able kora muori. Nwe iwa me kuria. Na jesi ya thesi. Ya huku wengine ni urembo tu. Kishwa ni marege. No, I don't know how that used to work. Mera wote attention ya handu ha ucokia buku-ini ri. Macokagio thaka-ini. Ni magemio. Kwa jaria me kira kadoti ya haikai. Yekala me kira na ikara. Na buku. Ba no ale mathia makufetie. Ta moavi. Ayo na guoka na ibuku. Yes. Hey, batiare mucetha. Walikuwa machopi. Aye tumeoma twara nginya ng'ombe kwa ndegwa. Batiara maguo. Mara muothutha muno. Riu. Tona makinya form 1 ri. Ito they were bright. Riu magitego cukuru icike. Nene. Ukaigwa ni arathire Kenya High. Ni aretirwo Loreto, Limuru, Tangani Girls. Ana Bishop Gatimu. Friends School. Yes. Bishop Gatimu Gand. Yes. Wonaga oka form 1 ri. Ni en kare jagore ne peer pressure. At least areke juire emere. Riu aja kuramirwo form 2. Ago mania juire mutwe. Yes. Tondo form 3 that time ri. Niguo juire yamba kuingira blue dry. Igithiriru kakujitoka muso tu. How no mase bana yana riri. Hea kripu eho ya hanama ego tamashak. Kùrùma. But in the polling station schools, primary school, the girls who used to perform very well never looked like girls. No. And you would only know because they had skirts. Otherwise, I say, Briogi, Arodi, Otekoradiri. You would not differentiate gender. Yes. Kwani mwetu alimura ihoku. No, I am on make it the filters. TikTok. Doke mama nyareu. Watu wanatokanga mbali sana. Utiare saruni. Mtu alikuwa ananyolewa kiparangoto. Kiparangoto. Fire. Atiake deke. Oh, fire, see fire. I'm talking about the literal fire. Oh, mwaki. Literally. Oh. Yes. Na kumote na watene oguria mwaki wake ojuriri. No igwa kwira atiriri. Mwaki uhoya guku. Kuri orakana. Na ndungihuha mwaki wina mai kanua. You see, until the other day, making fire, natitene muno, in the 90s, making fire was like almost an Aleman affair. Zia siria kwa mbeka mwaki leo. Yale ni kwa gira mizi. Hodho cia mekiria ya mwaki.
Nikio mwaki wa ubekagwo tene. Ubekagwo tanio ndatho. Ndatho. And the Aleman. Na Kenya pithekas. Egyptopithecus. Na Turukana. Eta Turukana eta gwatia. Niwe Kenya pithecus. Niwe Kenya pithekas. Na Cro-Magnon. Na Homo habilis. Wa the Rua Paleolithic. Kwende kwa eduma njuru muno bururi uyu. Njuru muno. You see, kuri andu marerwo and they cannot remember any one time. They bought a matchbox. Kefiriti. Yes. Tondu mwaki wa hora wathia wakahoyo kuri ureka atia? Kwa jirani. Nikio igwa andu makigeithania ni urairie ki? Ni urairie mwaki. You see, the young generation would not understand. They can't. They think it is a greeting. It was a literal question. Nigetha tumenya kana kwanyu kwe mwaki. Mukiriega. Ni murairie mwaki. You know, people think they ask you whether you slept warm. No. Ni murabekete mwaki. No. Kwe mesiet kefiriti. Na tigoro kiari. No gwiciro gwakirio. We ciringi icio igire kana wemwe was a big deal. Ero kifirite kila uma ciringi na thumuni. Etike uma ciringi. Kira gĩatagwo gĩa kuni. Gĩakorwo gĩcoretwo mũtitũ ũrahe. I don't know what the message was. Yes. Rĩu nĩ wakoraga rĩmwe rĩ mwaki kũrĩa mũngĩhoya wĩ kũraihĩrĩru no ũgakora rĩu thoguo nake rĩ kana kwĩ mũthuri kũu wa tũmĩtong'i na nĩ akorwo na gĩbiriti kĩa gasi. Kĩbiriti kĩa gasi nakĩo rĩ nĩ cia tene rĩ citiarĩ ici cia rĩu. No, cia tene ona gutiarĩ cia plastic. They were aluminium or stainless steel. Yes. Na kĩarĩ kĩndũ kĩmata. Kĩmata kĩamba. Yes. Na kĩa gasi nakĩo kĩu rĩ gĩtiarĩ na agucia njiri. Njiri wa bondere. Hicho ni kichwa cha jogoo ambacho hakistahimili nini? Kilema. Aya kĩbiriti kĩa gasi ya kuambia ni kuma vihoti upwards nginya ici ciĩkĩte hiki na ikerũhia cia mbete ici igĩrĩ matiaria ingĩ rũgongo the wa few na ti nduka nyingĩ gĩcagi ciendagia icio maigua marehagĩrwo na ngari. Yes. Kana kiumagara athiĩ taũni nene akagũra aoka na raiti ciake kana king. Yes. Rĩu kĩbiriti kĩu gũkinya atĩ nĩ mũkũmũhoya mwaki na hĩka ti thoguo akũne kĩbiriti gĩake kĩa gasi. Kĩbiriti kĩa gasi mũnengere mwaki. You look for combustible material amũmundĩrie. You walk with your flame. Na wahoria ni haku. Yes. It's upon you. Yes. Ni ukorwo watungania wega tukaracu wega waturugamia turia tucacitio tuhuthu tukorwo twa muda. Exactly. Ati uko ikitia au no tiu neo kibiriti gĩa thoguo tukambia tak boine. Who are you? You know kibiriti kĩu it was like an iPhone. Yarĩ ta iPhone ũmũthĩ. Yes. Ona athuri acio matiamundagĩria gucia ngĩathigara itũra nakĩo. Aja. No anga mundu maheanĩte gĩtĩo mũno. Mundu matemwo rĩmwe. Kana mundu they hold his darkest secret. There's always that one person. Ocio nĩwe weragwo uwe mwagi akagucia aigua wande na kana agacokerithia ukamanya ucio he is holding him by the no amuneane angĩkunda ĩrĩ rĩa kwanuka. Yes. Rĩu no nginya ahorerio. You have to keep managing his emotions and massaging his ego. Ericho oi ko hamwaki dokere
Ũngĩgokĩra kĩnene anagora ũguo Agacokia mũhuko wa thĩinĩ. Ũrathaka na kĩbiriti kĩu. Actually nĩ ũngĩakorire renji-rĩ nĩ mũndũ ũmwe ũkĩrĩ. Yes. Aya angĩ othe-rĩ aiguaga mũthuri nĩame kũu. Nĩame kũu. Nũretana. Ĩtha njanjiri thoguo kuo. Aca ndarĩ kuo. Konokite ndekore na mundu athi riko akahutithia njiri akauma hana locomotive mwenda mweithia ngakwira nu we ni weu gitagwo gacira mwana uria nake nu ucio ni maki kawaciarĩrĩirwo aya miuthie na kĩongo gĩacoka raini-rĩ agathi na renji. They never had matchbox. Akia ngaci-rĩ acio ona mũkĩte hau mwĩ mahĩ mwarĩtie ũrĩa mwaragia-rĩ nĩakĩambagia mũmenye he mũndũ mũgima respectful ndumaine munera kanua kĩ munera kanua ithe na mũmweherere njĩra very fast mũthiĩ buci ahĩtũkie give way. Yes, priority vehicle. Kĩu kĩa gas kĩu atĩ kĩu ona thoguo arĩa marĩ-rĩ ndũngĩeciria atĩ kuoya atĩ ũthake nakĩo tondũ nĩagĩtiga hau. Kĩu na tikĩo toci. Hapana. Yes. Kwaje wewe wonagwo ũkĩoete guo wonagwo you are an arson. No mood. No mood. As a light mistake no mood ya mafefe. Ni. Ocine irio ciothe mũgũnda.